kasiya pa ma yenu anom sahi for ade miniwe mede ma onyankopon masia metie yi asedanko a enna mede ebema ai sabre yi edane mani ahwe mempani epono ho na yesiesie ye ho abo ye mpaye a etoso mienu ma menka wo se ye bo mpaye no ewie na ye ma yemuso a me paacho ye free south ya ba middle belt ye wura western na ye froko ya tre ba ye beko paga sanate ye bo mpaye wi a ye beko paga yes it paga for enya aziti sabre yi paga for ha sabre ye bebo ye main prayer ebra asofani a kire David nyomoma ba bia ye bekan no Apostle Samuel Amwako ya oye adifo nyina epani ya papa yi ebedi yanim ewo empaibom waso ye mpaibo yi enyina awie ye mu nsam aseda ayeye ede amotwe de ampon wasre yedie enkoso asomdwe ede amanokode gidi asore ene oman Ghana ene ewiase enyina sabre boni ahobasem empani ye bo empaye tosumi no yafrawa wasanio